What is your name? Chandra. Chandra. Where are you come from? Apa nenek mo? Nako nang lagi jauh mah. Where you from? You from India. Hinduism too. Oh my God. You look so very handsome tonight. Oh my God. Sorry girl. I'm a lady boy. It's okay. Lady boy is the bencong. No problem. It's okay. I'm lady boy. I'm singdang beling. Ya. Ada selingkuh. Nah. Ada nakal. Nah. becenya. Oh, yang pakai kacamata ini, yang fotonya kayak gerang medere ini. Beli sayang. Coba lihat jetnya mau get teflon ya. Nanti kalau turun jetnya mau get teflon, tolong dikanceraskan. Siap asap dulu atau gimana sebenarnya Bu? Ayo beli. Bagus.
Ulang keceret men Pak. Tepuk tangan buat tukang keceretnya dulu. Luar biasa. Nabi ngawen nang duwang tukang keceret terus ngeceret senjet tiangnya. Terus tukang keceret melang jet tiangnya. Ayo beli. Tepuk tangan buat penabur dulu ini. Segan apa ini? Hah? Si kegong, segan apa ini? Cemeting Mas. Tepuk tangan balik sekali dulu. Buat semeton saking cemeting Mas. Oh cemeting. Cemeting Mas. Nyak buat cemeting, kan cemeting. Pada penting-penting berat-berat gini. Tapi dia ngapain aja pegang kendang. Belinya diam bilang aja mau. Tapi mau waktu dia nunggu niki Om Swastiastu. Niki nadangin sami Muslim niki. Kan? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini bawa nale pisan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Luar biasa tumben dia makin ngatur orang ayatan kata ring jagat kedewatan. Wah! Surya kan kerasa. Ben kerasa. Surya kerasa. Sing kengkian tiang urena main jelak tinggal depan Surya banyak. Dan kenapa dia nak polos dari perginan dia pen tiang Surya dan kenapa eleng dia makin di dada banyak peset tiang. Wah! Tapi dia semangat cantik sekali makanya ibu PKK yang ini. Padahal ibu PKK yang ini. Sane ngangen baju pink niki. Ibu PKK sampean niki. Aduh luar biasa. Niki pesengne potongan ibu PKK ABCD. Uning ABCD atas bawah cerut rem. Tapi meskipun atas bawah cerut rem yang penting sampun laku. Yen dan wendan ibu PKK sinatan perangkat asane karyo makin iki tepuk tangan buat ibu PKK duwene luar biasa. Sigap nabi ngawen nang kentan. Kentan ada dumun. Yang wawut yang nabi wasan telepon sarang jero mangku dompet kotong mas. Kadang nak nadak niki kredit ensap kone ngale desa liku. Calon narang mulai jam sio yang telepon jam tengah sio. Lain yang aja mereka kepayangan. Nekad ini sangro dian dan bapak pecalang. Swastiastu bapak dian pergina jagi masalah mulai jebos iki. Reng dijan iki parkir. Mencelap ya kegangan iki menangkangin. Mencelap yang menangkangin ke di parkir. Bin tiang sangro kan bapak pecalang. Swastiastu tiang bapak pecalang. Tiang jero pergina. Niki jero pergina yang nge. Reng dijan genah sama payas niki reng wantil nge tiang masalah mulai jualan solahnya bawa coba dunia. Atena tiang mereka kewantil nekat diwantil tonen nang tak jet tiang negak peteko ibu PKK tekoling pranten ngabok kapar cukaplak kaden tiang nak sana le memunyi ternyata jetnya makinyuk. Ini gedeng jet ibu PKK tuh aneh pikir tiang dan jetnya makinyuk entutnya kengkian yang menyentutnya. Nah tapi apa kalian dari ibu PKK nih moglong ampun neng ketuka dengan entutnya neng. Ya ibu PKK nih moglong tuh kan di mana entut len menyentutnya. Uning gua pedaging tanggungnya push. Sehat ibu PKK yang luar biasa. Tapi sigap panitia di gitu. Nabi ngawen nang ampun menciri dikiring bayangan banyak. Payang bayar menciri dari gumi sugih nabi ngawin kedan gumi sugih. Wah nekad ini tiang ampun sangrat yang ibu PKK tiang nabi tiang dan bangun mekenap yang abang kopi long gelas teh long gelas jajok kotak nasi kotak rokok pejati megenap pas semangat ibu PKK diki unggul tiang sibuk mepayas konen bakat amah yang jemaah bin yang terjadi lah ya bahasa dia buat ya semana dia yang dada apa siang semana ibu PKK moglong-moglong sepan nang kono. Ukul ngan namang hujan. Tadi kenapa nge be?
malah jebol si aktor ya tiang tanyoyon ya ibang ya. Oh, Swastiastu, hello sir. Yes, I'm sorry. Please join me. No problem. Enjoy. You first. Yeah. Enjoy. This is a traditional comedian. Yeah. For ceremony in temple. Okay. Come here, sir. Oh my God, you look so very gorgeous today. Oh my God. Sorry, sir. Here. What is your name? Chandra. Chandra. Where are you come from? Apa dia mo? Nako nang ring hijau mah. Where you from? You from India. Hinduism too. Oh my God. You look so very handsome tonight. Oh my God. Sorry girl. I'm a lady boy. It's okay. Lady boy is the bencong. No problem. It's okay. I'm lady boy. I'm sedang beling. Yeah. Mr. Who? Sorry. Chandra. You from India. You flew for this ceremony or for holiday? Both. Both. Oh my God. Really? Are you really from India? Really? Di mananya Merajapati? Di India ada Merajapati. Oh my God. Yeah. How long you stay in Bali? 2 weeks. 2 weeks. This week. So we fly tomorrow. Oh, you fly tomorrow. Oh my God. She's your girlfriend or wife? Your wife? Sorry, wife. Sorry, wife. I'm close friend. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Mawali Bali, mawali ka Merajapati. Ada masih dikene-kene mabalik main. Aja desa pariwisata tuh kita lah dulu naik. Aduh luar biasa. Berarti mumpung yang kari jomblo tuh kentan bunge. Sinampuran iki dumun sira uning diki rek bayar-bayar. Tiang boleh kenalan kentannya sira kayo diki pemuda-pemudanya dia diki. Tapi tiang kesal tiang Bu. Yang dikesalin tapi ngawen kesal. Mereka dini tiang marah pesu tiang bagi-kisi bapaknya mau get nih. Karena kalian ada di desa lainnya, lo apa mau ini, lo apa mau ini nih? Ampura mau get yang niki cewek, nih asli yang cewek niki. Pak jadi niki apa lagi nih dunan-dunan mengamal terus yang orang bencong, didori yang pepaya soal sekedar orang bencong dan kenapi, mumpung yang orang bencong makin niki yang dan kenapi rengajang media sosial makin maka sami diolas, yang rahinane makin jermanku ada saksi pakai makin diolas niki, nih reng bayar payangan. Yang mempekeleng majaring ide dane semeton sane seken lanang sane seken seger nih tiang kelngarianan sayam baro hadiahnya 50 juta cash malam hari ini khusus nih seken lanang dini nasi ada bencong cerdian kena numun nih lanang saya diolas ane seger lanang nih sakti diolas undang meriki tiang ngai sayam baro hadiahnya 50 juta isen sayam baro siro jeng idang melengen tiang Biola, Suleman, 50 juta. Gimana beli tukang kendang durus? Coba beli doknya mana doknya? Oh, yang ini tukang doknya. Kecenya? Purnya mana purnya? Purnya di belakang. Ya. Sulengnya mana? Sulengnya. Sulengnya beli. Đây ya hồi giọt sama lu. Gay. Sulengnya beli. Paling ada sedong adat sulengnya. Bapak, tan magamal. Budal mo? Menang. Budal banyak loh, dia balik ininya nan. Ternyata buang masih bapak nih. Yang kini pun nontonnya tiang lah pandan lagi. Hujan di atas, banjir di bawah. Uning artinya ubah di atas, kenyir di bawah. Sira kedua kepadut ini. Sulengnya beli. Coba silen suleng beli. Aneh tuh. Udah baca nadi. Oh, aneh berdana berdua. Buang.
niki Pak pangtan unap suling. Tan bisa ngem budal. Tuh sulingnya beli. Ben ngoyot dia ke di mana sih Nyet? Kamu ini, tapi kumisnya merona banget loh. Tukang sulingnya, hei, kada dia anak udang dong. Ayo beli sulingnya coba. Ya coba sulingnya. Tepuk tangan buat tukang sulingnya dengan luar biasa. Stop. Doknya sekarang saya doknya. Ayo. Sementara dia makan sami dikira bayar-bayar ayeuna makin dia teplon jadi menyumbangkan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh artis Bali kita Dek Uli. Kalau artisnya Dek Uli, kalau tiang Dek masih Dek Ula tiangnya. Kalau Dek Uli potongnya langsung sama tiang cara bagi blokerti Dek Ula ada tiangnya. Doknya saya. Nge. Lagu yang berjudul Bangkong sama Balai Banjar. Daripada bangkong sama gula kencing manis bangkong nah. Kan? Doknya. Sangkani ngerasa sayang tiang kapining beli aja padogen beli aja kapining dewek tiang asuba jelek bayune asing merasa laksanane buka bangkong sama gula kelingkang klingkong tiang jalan mula ulian rasa sayang tiang kapining bali tadi rasa uling abokan di telapakan batis bali tiang ngalah apakah anima kejang-kejang tiang aneh ngalah atuh sing ngadapi anak lenyenda. Coba dimutakin. Gong Haji. Bali adijane Juma. Gong Haji di pura niki. Gong Haji cuma sesek ya Gong Hajinya nah. Bali adijane Di pura. Betawan dia di puranya orang di Indomaret. Bali angudang nih. Kebalik. Ada selingkuh. Nah. Ada nyenakal. Nah. Aduh, Gong Haji. Aduh, dah selingkuh. Nah, ada nyenakal. Nah, padahal penyanyi bukan nyonyon yang terus. Wah, Gong Haji ini. Gong Haji Sinampura, wawu tangan dia ke pahan gue, tapi ini kan beledut-beledut Gong Haji. Gong Haji, weh. Kamu nih ya. Gong Haji, sarang istri mereka. Dan dia ada. Peradagan? Yes. Tiang! Gong Haji menang, kemudian Gong Haji ini Niki kenten Gong Haji, pacar Gong Haji tau? Sing bedak-bedak bolon gitu tuh. Tiang! Sing bedak-bedak ngurus nak wani-wani, nak tua kamu, nak bajang masih nak rumah. Sirani kang kanggo dua bajang, kengken mas dari sirani ki. Bedak sekarang Gong Haji ngelek-lek masih. Maksudnya? Senawalak. Gak neng cang tongos dek udah. Menggain tongos kengken. Senawalak. Tak cang orang ni kita ngayah dini. Maksudnya? Dah ngaleng-ngaleng Gong Haji. Man? Mau sing lalak ati. Adi sing bang Gong Haji? Macang lah mitro dah. Wah!